سرپرستی برنامه چرخ گپوچپ شرکت تنیس تیجی و آبهای آناتیس می باشد. چیست تگان رادنیکوی اوی چشمه آناتیس؟ اینجا باید نموده بخورم. خوش باید باشم. بامازه. در زیر ویدیو ссылкаи д компанияро мемонам. марҳамат ҷӯлан кардед омада хитонда истифода бурда метавонед. بابا قاری همون ویدیو زیشته که بگه سب چی یکی مقصد من همون ویدیو را با آدمی آمد پیشت گفت که بعد همون ویدیو شما من در آمدم همون ویدیو را دیدم پس ای در سر شما یکون گناه میاره. البته که هر یک انسان وقتی که عمل میکنه وقتی که همون کاری را کوشش میکنه خدا با همون کار را یعنی که خودش کوشش داره. خدا برای ما دو تا راه داده یکی جنت یکی دوزخ. انا کل اکبر اونجا شما وای نکنید شما فکر نکنید که من سوال شما رو جواب نمیدم. فقط یکی کم ترک وقت میگیره. میگن نه چیز استارش نباشی آخرش نمیفهمی که مقصد انا موقع باید بسم الله الرحمن الرحیم خداوند در سوره توبه میفرماید که والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. ما همینجا یگان سخنی خما نگفتم فقط سخنی الله. اما اللهی که اکی برانجا امروز شما رو با قله‌های بران مقصد ان شاء الله خدا ای حلال بتیاتون زیرا که هر چیزی که ای راه شیطانی به دست میبیه عاقبتش برای خوریه که برام خدا نگه خداوند مهربان هممون هدایت کنه. ما دوستون می‌داریم که بر همتون رو دوست می‌داریم به خاطر الله. انما المؤمنون اخوه ما همه برادری دیگریم. شما گفته که همون آدمی که مقصد همون کوفت که شوریده که یعنی همون رو تماشا کرد. پس البته بعد ویدیوی ما البته که گناه دست سری وزیر که ما در اونجا بگم با زنا نزدیک نشوی. ولی به اکی برو البته گناه دست سری من نیست. اکی گوش کنه کی ولی گوش کنه ولی گوش کنه اکی برو اونجا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که ای جوانان هرگز با کسی نشینین که او شما را از یاد الله غافل کنه. در مضمون این همی اویا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مردان مؤمن و زنان مؤمن یا همه برادرای دیگرن که یکدیگر را به کاری نیک دعوت کنن. شما چی کسی را به کاری نیک دعوت امروز امید به کاری نیک دعوت میکنه. امروز ما به کاری نیک دعوت میکنم. ای حلال به دست میبیا ای حرام به دست میبیا. خداوند میگه در سوره لقمان و من الناس انا جوابتون بدم که برونجان هر کسی که اگر وقتی که میبینه که خدا گفت که حرم الله خدا او را حرام کرد پس هرگز او را کس نمیتونه که او را حلال بگه. هر کی حلال کرده ای الله اگر حرام بگه نعوذ بالله پس او کافر است. خدا قطعا میدونه همه تو میدونید. تشکر نه برادر اگر ما یک پیشنهاد دارم گر جلسه یک سکوند بسته ما گرچه در سوال خودم جواب نگرفتم اینجا یگان کس دست جواب شما قناعت بخش قبول نکرد شما یک پیشنهاد میتونه که در کاور ویدیوتون مقصد صورت همون مرد نمونه نه همون زن میتونستین ما با اون خاطر موندیم پرسموتر بگیریم. خوب گوش کنید وقتی که او را میرن نصیحت میکنن قبول نکرد ما با اون خاطر موندیم که همون ببینه و ای کاری که میکنن امروز شرمش میگه شما میدونید که ابرا شرمنده کردن امرا والله قسم ابرا شرمندهش کردن آتش برادر او خود شرمنده بود او بگیم اگه ما 1 میلیون پراسموتر داشت گفت همین بسته همین خول خب کنه بیا بعد یک سکوند ما جواب نگرفتم این قاری در سوال گردی سوال فر میگرده و جوابش نمیگه روزی ما سوالش بتون برادر تو مرا بگو من لیچنا اینا ما ترا پروپاگاندای پورنو ویدیو دیدستم که ای پشتی تو شده یک از پورنو را دید وای گناهی خود چه؟ آخه تنشان دادی تنشان دادستی همون تنه میمونده همون چه کلمه دی تنه میمونده همون چه کلمه دی تنه میمونده سوال در جوابته یگان چیزیش نگو قاری جان التماس جانتون از صدقه شوم قاری جان پروستا همون را شما نمیموندن همین چه کلمه دی
با اون خاطره که وقتی که او خودش رو غیرت میکنه برادر التماس شما ویدیو کردین امورا همین یا بیزنس کن همین بیزنس هم ندیدن دا یا تو کورکنی کن ندیدن امیرم یا سکون ما التماس یا چی میگم یا منو یا منو همین ما یا چی دا حیران دا از شما نخی تو دو دا گاب نزنه اکری تا گاب زنه پریمو شما نمیمونه که ما سخنی الله با پرگی برست با استغفرالله خیلی نگو سخن الله تو خیلی نشالست دارید نکن هیچ کسی سخن الله نیست اینجا دروغ نگو برای دچشم مردم خاک پوشیدن میگه شما سخن الله میپرید التماس تو گفته که شبنم سرایا غوطیدگی است شبنم یا سکون بس توری یا اکا جمعودین التماس ما میرم موزی قاری جان یگان مسلمان یک مسلمان دیگر حق داره کافر بگه انا شما گفتن که ما گفتم که چی با ما شما در کاردار نیستیم چیزی که درباره رسول خدا و درباره سخنهای الله و حدیث ها میگن ماشاءالله ما طرفدار قطعی برادرها پاکپیستیم ماشاءالله نه که برادر چی با درباره عبدالرزاق ویدیو کردن گفتن که عبدالرزاق همین سوال دما جواب میگیرم میرم پناهتون بخدا بازنگتون میذارم ای پیشی بحثامون نمیکنن که برای در پیش کامرا موضوع مرد کلام شرط نیست همین ده سوال التماس گفتن که درباره عبدالرزاق چی با ویدیو کردم جواب ندادن گفتم چرا درباره شبنم نمیکنی شبنم زدم گفته شبنم غوطیدگی است غوطیدگی شما با منظر چی میبینی غوطیدگی من خیلی فهمیدم که مقصد او کافر شدگی او نیست پرانی شدگی و اسلام دیگه نمیشه وقتی شخصیتی که غوطیدگی چیه شما وقتی شما میگه یعنی که باید اوجه وقتی که بهتر از ما در پره شبنم سرایا بهتر ایما ششتگی اهل علمه که وقتی که میدونه میگه که شبنم این لباس پوشیده حرام الله در سوره احزاب میگه یا ایها النبی و قل یا وقتی اینا بیانش میکنه قبول نمیکنه چی که ما بخیزیم رو در موبایل بگم که تو بعد چی با تو ما را زنگ نزدی خوری با اون خاطره که ما شما را یعنی نمیشه برادر در اینستاگرام بنویس کو برام شما را من نمیدونم عموما برادر ما تو را دلیچکر نوشتیم ما تو را کامنتار کردیم کامنتاریمون رو دلیت کردیم با خدا که کامنتاریمون رو دلیت کردیم من نمیدونم والله شهریار چی کامنتاری اوجی نوشتیم اکا برام من نفهمیدم اکا جان شبنم سرایو گازه اینا شبنم جواب چرا نداد. ممروزا جواب نداد نامرو را مونده تو گفتی غنا حرامه من با خدا زیدی شما نیستم با خدا بای خیلی فکر نکنید بهترین چیزی که من گفتم که سخن الله بهترین چیز من تماشا میکنم شبو چیزای اسلامی تماشا میکنم لایک پایک خطه یگان چیز چی نمیکنن لکی هست آدم چوستوا داره الله دا ما هم بنده های مسلمان الحمدلله تو وقت برادر میگی غنا حرامه یعنی موسیقی معنی را نداره که موسیقی باید دودوای باشه اگر که بگویی اسپاکایی تلی باشه даже در یگان جای قرآن در یگان حدیث پیغمبر اومدگی نیست که نعوذ بالله که غنا امی موسیقی که کم درک آرامت میکنه یگان جا هست هم خیلی که موسیقی آرام میکنه گوشه یگان جا اومدگی نیست نه که گوش که برادر یک برادر گوش که حتی تویاش در گفتگی تا حدیثای پیغمبر اختا میدونی با فکرم تویا در چخیلی دخترکو باید کم ترک هم طاولت میزنن چیزی میزنن کم ترک بسیار نه دخترای نابالغ هم گوش که برادر اگر که تو برادر ویدیو کردی در ویدیو موسیقی موندی فرق نداره او غنا باشه او موسیقی حرامه چی سومه که ای اومدگی او هم حرامه تو میتونی چند قدر چیزی که همون موسیقی موندگی اولش تو در نزد الله جواب میگویی تو ای نام الله گپ زدستی اینجا ما برادر با فکری من فکر میکنم که گناه ما در نزد الله کمتره چه ما شما برای که شما درباره فکر نیست هر چی گفت همون میشه برادر گوش که اگر نه بیا خیلی که اما یکم ویدیویی که کردگی کو اما یکم ویدیو تو همین آخرین ویدیو کدامش که موسیقی داره چانس میکردگی بگی همون را تو خودت بدونی و الله بدونه فردا در روز قیامت من رو برای تو میستم من را میپرسم همین چیزا که تا همون قدر سومه که گرفتگی همون را بر یگون کم بغل در خیر تو خود میکنی ای ویدیو عبدالرزاق چند سم کار کردی برادر ندیدم
میبینی گوش کن برادر تو Este ya minut hayır. Ya minut. Kanal yoldan da silme hay. Oy, Yoldan ben şey var, böyle account kod şomada gidip yakılır. Yakılmış. Abi malumat ondan kaçırmış ama ben de. Sohbet edin. Peki bu ki doğru. Ne? Misal Gosh ke akhay baron guf ki dod zada gam nazane ija kase misal dod jinis. Lekin dod zani khshadide. Ne ya? Diyem savoli marduma başımı metliyim. Ne isteyen ki abi marın ina khaydi da ne isteyen. Savoli mardum. Komentar neyse ki ija joy shmoniste ja poday guspanda. Ha? Komentar da khayna ne donan. Ama neyse ija poday guspanda da WhatsApp mar neyse ija joy shmoniste. Ne mu akhay barona bina kadar deja. Misal savoli mardum ama ki gufki rao hami savola bu per. Yani هیچ ki کتر افتاده است بیار خیلی من نشون میدم دایره کرده میتونم رجال من سوال دروغی ترما باز ایز بابا من دروغ من آشکارش کرد چیزی که میگه خشون در روی خطا باشن رد باشن دیگه خشون میدونن چی بود همین چیزی اسلامی ضد اسلامی گپ میزنن استغفرالله جوابتان так جام از ایده اسلام دادم نه نه پروت فیلم اینجا زدی против нас من سوال دادستم Ne ma beste o diamil beste. ای جان التماس مردم Akay baro. که ممکن تمتونی تو تو امید وقتی ویدیو عبدالرزاق برام مطرح زنگ زدم امید گفتم گفته که الحمدلله انشاءالله من میام پیش عبدالرزاق دستگیریش میکنم 3 ماه شد یگان بار زنگ زدی نه دروغ گفتی دروغ نه سخن گفتی میام با نزدیکی وعده کردم من گفتم وعده خلوص. مال امید امید جان مال گپ قبول روجان انشالله که شد و دورو اونم میبرد خدا بخواه حتما میشه نمیدونم savol شما در baba اصلا نرفتی akay baron o be akay şahri olan beste. عدل اینت من تو ماله مردم هم خیلی میگن ها مردم شما کدام شما نمید تو امید تو ما را گفتی که ما انشاءالله با همین نزدیکی میام با گفتمت که مجدت نکنم هم دوشنبه دایم اومدی زنگ بزن تی اگه برد دوشنبه نیومدی البته نه گوش کن او وعده بودین وعده دادی وفا کن میگه ولی من وعده دادم بخوایم برادر که من میام خیلی سببو خیلی زیاد در زندگی من اومدن نتونستم قبول Ne çıba beste inayca olmadan da bakşit bu. Inayca olmadan da bakşit bu. برادر التماس همین سوال در هر شما Ne ica vada do da ina budi ica o zivay da vada dodi. O ica olmadı us raftana tunsa ka. امید جان تو جواب نمیتن بخدا جواب نمیتن Ya min hakkı besten o zivay savol. امید ما جردم سوال میتین شما اون مردمی آدمی که می نویسه که خیلی یا گمراهن این سوسنا ما ویدیو خیر کردم شما دستون نمیرسید که 50 سومی بتین شما اگه جمعه که مخیر نکردیم نه همون ویدیو همون گودک دما بخدا ما یه هفته ما زن فرزند مدگی نیستم برادر ما چی بچه همکی داشتم چی جورا داشتم چی ما رفتم تلبندگی کردم من نمیگم ما این زپادو نیست میگن که ای بدگیش نبودگیش خوبه همین صدقه یکی میتیو میگی من کردم نه سوم مردم هم دادم برادر ما چون دادم مردم دا رنگ شما کنکورس نکردم که سوم جمع کنم خیر کنم نکردم خیر به شما رو حرمت میکنم خسته جواب سوال ما برادر یا سوال امید چی در ویدیو چی ننوشتی که صدای امید شیطان کنکورس نکن چی نمی ایران ننوشتی در ویدیو برای چی مقصد ما وقتی که Arı çık barodar. این وقتی که میخواد ما برادر نیستیم مگر چی برادر چی ما در ویدیو در صورتهای ما را مونده مقصد تنقید کردای ما را Arı در میان مردم آدم نصیحت کردن این تنقید است ما اگر از خواهر ما بیارم در مبین مردم نصیحتش کنم تنقید حساب میشه بخدا اکا همین ما را تو بخوای بیامی کو 10 سکوند ما امید یافتم کو ما امید کچما باز ندارم برای که ما یافتمش ما را جواب داد قطعی ما همون معامله کردی گرچنده که ما ایرا نمیدونم نمیشناسمش نه که عزتش میکنم گرچنده همه شومش بینن امید رپرو خدا چی با قطعی رپرو ویدیو میکنی انا میگم ما دا او ویدیو جواب ندادم چی با تایید دیشتم دعوت کردم رفتم خودشون اشتراک کردم اون رپرس دا پیش دیگه اون ابو که کدوم سبب اون برادر خودش باز کرده خودش توبه کرد گفت که بعدا مختار دلش الله داخت باز کرد او سبب گوش دیگه گفت ماشاءالله
ана бест ина шавакиу ҳамин бародарам гуфт ба худо ман гуфтам агар бас накунӣ ман кор намекунам қатӣ гуфт ман тавба кардам дар видеош ҳаста дар ютуб гуфт тавба кардам ҷа сабаб шуди ки ҳамин кори бад ма гаштам чиқи ман қатӣ вай нарам чиқи ман даъват мақсади қадар суме ки ман хонаи абдурозиқшон агар роҳӣ мекунам бародаро ба фикри ҳарди шумо ҳароманд ма бародар ҷон не да ҳеҷ ма ягон гап нагуфтам не бародар ин қадар суме ки ман роҳӣ мекунам ҳароманд бародар ки худо мега вақте ки пайғамбар вақте худо мега ки ҳар чизе ки мақсад худо ҳаром ки кард дар номи ҷонам пули ӯ албатта ки ҳаром мешава Я минут ана ки бесте я минут дар худаш мега чида ма мега ман чи ва инҷа гапи оли бесте я минут бесте Озе я намун иштеса ка буда ҳама ино да атака кардеста фаҳмиде иҷа ҳама барои хича ман як сухан кунам бурай видеош обсуждени рафтеста корои кадагиш домуло ман як сухан кунам як сухан ака ина ака бародари муъмин ҳамин вақте ки як одаме ба илм гап мезанад баъд гапи вай ғавғо мехезаку и беилмӣ вая нишон медиҳад ти гап мезани ҳама хаба ака инам дар назди акаҷон муринта бесте я така гап акаҷон ина бародар гап мезанад ҳама хапа гӯш мекунад и бародар гап мезана мақсад додувой мехеза май бародар ман тира дӯст медорам ман гапи лиш наягум мақсад ё тира илмат камай қатӣ тарона ҷанг меша ё ягон камбудӣ мекунӣ дар видео мисол бародарон мегӯ айқафо ягон кор дига мекунӣ ки тира хе мекунад ман як чиз акаҷон баъд сухани ман ҷавоб шавган ман шуморо акаҷон акаҷон ман нафаҳмидам бози савола ҷавобша наёфтесте мухи бисуно барон мехеза исус бесте ма барои суханои шумо гап зедастам акаҷон шумо ака дамхе фаҳмон ҳазрат мақсад ту фаҳмондасти ку ту мақсад ё мақсад гапои ту ти худ гуфтаси ку намефаҳмам мақсад ё чизе ки мехоҳанд ай шумо нагирифтесан ман шумода оддӣ карда фаҳмонам ки ҳазрат ё ай шумо мехоҳанд атрофи ана ҳамун сухани шумо маълумот гиранд ки шумо гуфтед ки ҳамун зан мада занг зад ки ҳамун видео агар вақте ки як нафар допустим вес москва занг зад акаҷон вес ғарибо ма ӯро вақте ки гуфту гуфт ман ира гуфт мақсад вай намекунӣ ки мязани ҳаста ки навозҳои ҳаме ака майли допустим вес ғарибо шумода занг задам нафар ки шуд ба ма видео акаҷон ман фарқ надорам ман ҳама барои ма бародар мақсад ки допустим вес мардуми россия шумо занг зад ки ака илтимос видео ку ки ай шумо якас тарбия бигирад мисол яка ибрат шава мақсад ин нишонаи муъминин падар акаҷон ман ягон ки барои нек даъват мекунад бародариҷон ака не охир ти мара гӯш кар ака ман тара ягон гапи лиши нагуфтасам ман гуфтасам падар дар аҳмад сухани хуб ё атрофи чӣ мехоҳам фаҳмам ки ака ту майли ман тара гӯш мекунам ку габи мануш ту гуфтӣ ки ман видео кардам ака ман видео кардам баъди ҳамун видеоро ҳамун бача дид мада занг зад гуфт ки падару мара оҳ кард ай пушти видеои шумо падарш хайр допустим ана мира ака ту бояд мегуфти ки бародаро ман видеоро накарда падараш вая оҳ кард ин бародаро мехоҳанд атроф ҳамин гап фаҳманд ки чӣ ба ай пушти видеои шумо падараш вая оҳ кард ана мира бугу боз гуфта ки нагуфтаги ака ман нагуфтам ай пушти видеои гуфтаки ҳамон гуфт ки ман фаҳмид ки ҳамин корои ман хеле бад мара оҳ кард ӯ гуфт ки хори мара отам ай пушти ҳамин кором оҳ кард я мин бесте шумо ма як савол гуфтам ака ман даст бардоштагирам ва 100% просто ман инҷаша нафаҳмидам не ки ман нагуфти ку мисол пеш ай видеои ман када акай ҷамоли зебогии дин маънаи номтон оли бовар кунед ҳамиҷа шитагио агар пурсум ягонтатон маънаи номтон намедонед ки яке аз решаҳои бача ҳама манои номша медонад ака баро я мин бесте номта намедонед савол метему
ва ҷону تو جواب ندادی یگان سوال مده یگان سوال مده جواب ندادی نه ما میگم جواب نشید ما میگم جواب نشید به نام خدا ای بیان کنم یک تا گپ زن آروم او به ما سوال میتون خلق کنه یعنی کاری ای واقعا برو یعنی به همین گپ کمی سوال من سوال کمی جواب دهی قناعتمندی ای ما نفهمیدیم این چی گفته استوزی تو فهمیدی سوال من جواب داد بیا با تشکر در دهن ما چی هست نیست شکرانه الو در دهن ما не охи اشمورا بسیار استغفرالله ما ва کردم иқрорун биллисони ва тасдиқун билқалба иҷами чизора ислом дини фикрӣ нест бародар барака сурат ябдозӣ баро با فکر شما چی ممکن آدمو چی کاور باشه تامل نکنه. اینجا اسلامی نیست کاورا ویدیو сурата видео ту месозӣ типер понятно хориҷон ман да претензия надорам ман хиёл мекардам ки сурат значит номои видео тамим мемона правильно хая ки бисёршам ториҷон ман худам фаҳмидам ман хиёлам ки каверои видео ман ҳама қадар айта хоҳиш доштам ки майли мара нобутима мара ҳақорат кунад амия додагӣ ман гуфтаам ки кориҷон номи ҳама абдурозиқ қатъи сураташ намо дар борааш гап за бародар дар борааш гап за чанд қай мефорад гап за просто вақти нома мемонӣ исм мемонӣ чашм мешаст ва одамо медуранд ҳақорат мекунанд ҳамун гудак қобилияти хондан дора гарчанде ки организми ҳамун айрӯи илми духтурӣ бигирем 7 сола гудакай 7 сола не ки ақлу шуурнокиш чени ҳам 16 солагиша метона хонда мебина мехона хита дар борат маълумот дора медора видеое ки дар бораш кардӣ мебина комментариёра мехона кориҷон ҳамун ка гуфтанем ки илтимос бародар намонена мара монед дар бораи ма гап зан ҳамунро намонед илтимос بست یعنی بست همین گپ گفته سوال وار کی دیونا خونه هم نیست که میکردم گپ زد این گپ میزنه акай беҳрӯзҷон номи шумо акай шаҳриёрҷон худо нигаҳбон то вақте ки бародар савол дамоне ки ман ҷавоб охи ба хушрӯгӣ мақсад бугум гуфт ки мақсад номи видеота чизе ки менависӣ бинавис мақсад якум гапшон ҳақ не ки гуфт мақсад барои просмотр агар мо ҳамун видеоро агар барои просмотриш карда бошем ва ҳатто ман одамоде ки вақте ҳамун видеоро вай кардам гуфтум роӣ кардам ҳамун скриншот карда дар ҳамун қориёи бародарам гуфтум ҳамин то чӣ дараҷа ба худо қасам то гирья кардам ки қори илтимос мекунем та номерои ҳамин барона биё мо да битем мо бирем пеши ҳамун ки чӣ дар дора ки ҳамин бародара ки мақсад ба ҳамин тариқ абдурозиқа мақсад вай карда гуфтум ман намешиносум охи ира ман дар як видеоша дар як ҷо ҳатто дар видеом гуфтагем як байди вая хондагиай муноҷота саропо оҳисӯзонам худоё як кастомер ки вай дора мо бовар ки ман намедонистем ки мақсад ӯ 16 сола шаид аксариятон намедонистем медонистам ки як кӯдаки мақсад мекунем айда акай ӯ вақте ки ман ягон чи дад ман на дар шумо бахилӣ дорум акай беҳрӯзҷон на дар дигаро нигар кунед بست یعنی خاطر التماس хуб барои просмотрам накардам ва ман айпили ютуб умед кардам ин аллоҳ хабирун бимо таъмалун ин аллоҳ хабирун бимо таъмалун худованд ҳар як коре ки мекунем бисёр хабирай донанда бисёр басирай бисёр бинанда бисёр самиай ӯ мақсад мебина ба чашм мешинава ба гӯш не лайса камисли ҳишай худо дар ин чизе монандӣ надорад барои чӣ суханон рӯзе мақсад маро хато нафаҳмӣ ӯро барои просмотрам накардам дураи видеоҳои ама абдурозиқа бинекани видео абдурозиқа чанд просмотр дора ман ҳозир бародар бихоҳам пул бихоҳам акай беҳрӯзҷон ина ҳозир касе ки шоида биё бирем қатиман шаҳри казан берем ман як видео мешинам сад мекунам диним $1000 як қироати мара ина умеҷон бидӣ $1000 гуфт қори ҳар як агар видео 2 минута боша қироат кунӣ $1000 мебурорӣ метавонӣ барои як видеои 2 минута ино ман дар пулу моли дунё акай беҳрӯзҷон дар кор нестад якумш ва аллоҳи меҳрубон мегӯяд ки ҳар кас ки агар тақворо пеша кунад ҳар кас ки агар мара парастиш кунад ман ристора аз яҷо метам ҳози ҳамин гап дар байни мо бест охи монетиза фақат чикор дора шумо монетизация мегӯям бикушку ҳама агар бикшарам ягон каса фоида намебе шояд ҳамин бародар шумо яъни хаместе бест охи гам минут бесте ма савол биту ҳатто ҳамин одаме ҷон метавонад ки дар саршавии видеои исломӣ то реклама презерватива монанд ютуб худаш метавонад як чиз
агар монетизат хориҷон аксар ютубда реклама мефурӯшад аввали видеода метавона ки нами чизои нами яҳудиёро ҳами ягон маҳсулотҳои бемаъни фисқу фасод шуна ютубда аввали ҳамун барномаи 15 секунд реклама мекунад вақте ки монетизатсияд гирёнад ба хотири зебо нишон додан багем ҳами ислом дар чиво чизи бигем дар чиво чизи оддие ки гуноҳ накун намоз табхон медонед баъзе шумо не баъзе бигем одамое ки бигем дар ислом каме олуда шудан хучона бигем беҳад ба қувват мегиранд фақат тарафи дузах нишон метавонанд тарафи ҷоҳилият тарафи зино ҳамин чизоро таблиғ мекунанд ҳозир ягон бародари руса даъват кунӣ ба ислом бигӯиш бародар биё хайна дини мо хелак вай фақат дар бора мега ҳам биён айс пас шумо ҳамчун шумо донанд аймо дар бигем саводи кофӣ доред дар дин биён айс пас раҳмати худованду биштар бигем фақат зебо нишон додани дин фақат ториҷон чистон мегум ки умед шуморо подставид кесад ба чӣ хотир барое ки видеотонда коверои просмотр ҷалб кунанда мондестае ё ҳозир шуморо ҳеҷ ка бовар намекунад бигӯй ки барои просмотр накардам барое ки ковертонда дигар гапа чӣ подставид кесад ин худаш илм дора худаш медонад чӣ зал шид зал гав зал чӣ подставид мекунад гидеста ба худо қасам любой кас нами видеоро 1000 одам тамоша карда профит барои чи ҳақиқатро худаш гуфт ман на ковер мекунам канаш медонад то садои умед кадеста тармазди ки шушуд акай баронҷон баъзе чӣ маъно дорад ман гуфтам баъзеш ки маънеш ки нестай дасти и бародарда я аз ман нестай мо 5-6 як қимата бародаро ине бародармо даоҷа штага бо чандин бародарои дигар ки ковер месоза ман худам баъзе ковер ман худам намесозам дидам ки ман месозаша лекин ман баъзеша месозам баъзеша намесозам лекин барои чи ковер агар ковер безе боша мардум ҷалб намешава вақте ман ковера мемонам мардум ҷалб мешава ҳарчанде коверда безе боша дар дунё якчи фаворит фоида мегирад акам чи маисасе гӯшка ҳамин кори бародар ҳама шумо дар ҳамин ютуб задем яъне ки ютубам як бозор ториҷон ман не гапу тумаҷон ҳамада фаҳмошид просто ҳозир корида худат бигӯ ки ҳамун коверора барои просмотр кардагием кори ман омеда убидид мекунам мақсад ту мегӯй барои просмотр нест вақти худат гуфти ман қабулот кардам ҳамчун бародар не барои просмотр гуфт ҳамин бародарат гуфт ки ҳамун барои просмотр не умед ба давоми гап ковер барои просмотр шидеҳо биёне мара уҷада ҳастам я минут бесте ма гап ҳамин интернет интернет я минут бесте пробиват накунем я минут бесте интернет бародарои азиз як бозор ай ҳар кас дохил шавад чизеро хоҳ ҳамонро мехарад ҳамин интернет вақте ки ина бародарое ҳаста ки навори исломӣ тарбиявӣ гӯш кардан мехоҳанд истоное ҳаста ки мисол 10,000 мухлис фақат узбек дорем зиёда мақсад 20,000 боша дар мисол турк ҳастай мухлисомон зиёда мисол 20,000 боша дар арабистони саудӣ ҳаст мухлисомон ҳақиқата гуфтан алҳамдулилла муддати 9 сол меш 9 сол фақат яқинан ва дар як ҷо нишаста таҳсили илм кардагем ҳолирам алҳамдулилла дизайнерем худоро ҳазор бор шукр алҳамдулилла аранжировчикем ҳамаша дорем илме ки дорам алҳамдулилла шояд акаи худо чином дорам доди худо агар ман ҳозир дар ҳамин ҷа бишинам ба хотири пул кор кунам ку аввал охир ҳамин доме ки дар ҳамин ҷа ҳамаша мехарам иншоалло ба хотири ҳамин бародара ҳама истеъдода дорам ҳамаша дорам реперистишам агар роҳи агар пулакум репер мешам ҳофиз мешам репер шидан осон наози ин чи нест гуфти мс шулока мемонам нома мегардам дигар мақсад ранги шумо канали исломӣ номшам мондан дар бораи чизое ки мардум чон медонанд чӣ хеле шумо гуфтем ку шайтон барое ки ҳамаро гуфт пеши одам саҷда кунед шайтон накард мондаш кард дар бораи ҳаминам гап зани бо ҳама мебурад қори не аз оҷи одамора ҳамин доказат кан дар курай ку ҳози ҳамин бе одамора инами барои насиҳат кунода нахи далел факт боша ку диплом бурори нишон битӣ насиҳат кунӣ мешава анак саволи ман
ҳамин абдурозӣ ха худат гап зарги бозорхӯри ҳамин гудак не спиртной мехӯрд не аз зинокорӣ мекард бесте охира бача бесте кайфи ностон гирифта шумора гӯш ка ака бобои хӯри ҳамин одам зинокорӣ ҳаромхӯрӣ намекард ҳаромхӯрӣ мақсад спиртной сигарет намекаша нос поз не ки ҳамира гирифте гап заде иқа популярно одамои машҳур бисёр буданд барои чӣ вайора имина ҳамода насиҳат накардем популярно нишидан мехостам имина ҳамоа мекардем популярно нишидан ма шахсият ака ма савол додам не охи ту да ма савол надодам вақта ҷавоб так гуфта охи ма агар иминам агар мехосту ки ма кору борум фақат барои пул агар ба ҳамин вақте ки бародар ҷамолиддинҷон бародар ҷамолиддин агар кори ман қатъиян ютуб барои пулу моли дунёӣ ман мешуд ку ман метонистам чӣ кор бикунам ҳайр ак иншолло монтажое мекунем ки ҳамун монтажои ҳамун рӯи дунё иншолло ман дар пешмо шогирд мешам якумш и таъриф не масалан чизе ки ман мехоҳам ки ман чиз пул кор кунам дуюмиш ки алҳамдулиллоҳ тиҷоратам мекунем худоро беандоза сипос якум ҳама чизе ки дорем ва мегӣ масалан имина абдурозӣ хабидӣ барои он ки ин вақте ки ман медурам қироат кардаги ман ғамгин мешам ки охи бародари ҷону ма дар оҷа сухани бо дар оҷа беҳад маънои ояҳо аҷибай айнан яшрабу биҳа ибадуллоҳи юфаҷҷирунаҳа тафҷира ина ма хондум бародари азиз агар ҳамҷа кадом имонаш агар бақувват бошад ку памӯи танаш хест қатъиян гап яке ай нишонаҳои имондорӣ хондум мӯи баданаш хест имом ғаззолӣ раҳимаҳуллоҳ мегӯяд банд уст ба шогирд ча мегӯяд шогирд ҷони ман ҳар куҷоеда ки агар як ояти қуръон хонда мешавад ай аҳли маҳфил як нафар агар мӯи танаш бихезад ба валлоҳи қасам ӯ инсон қатъиян дар дузах намемонад ина шояд мӯи бадани акай барон хеста бошад акай беҳрӯзҷон акайша ма вақте ки агар мехостум қатъиян бешарму беҳамагӣ то охири ман ваёма атвел медодам мега чи ба дар бораи раҳмати аллоҳ гап намезанӣ акай беҳрӯзҷон ай шумо хоҳиш мекунем тамоми бародаро худованд акай доди худоро аллоҳ сулҳу салоҳу ороию осоиштагии ватанмона зиёд кунад сабаби нишастани мо ҳар якташ ободии ватанай бародари ҷон абихеле ободии ватанай кам хишем суҳбат дорем алҳамдулиллоҳ худоро беандоза сипос сулҳун хайр Без, братан, як секунд нагзарам, морам ха як дона иқак рекламача кунем мали. Да простори Инстаграм, як бародарай номуш Сулаймона. Видеои инам хели гарени бад съёмка мекуна, вай на вайн мекуна, на арустора съёмка, на ягонча реклама мекуна. Просто видеои мантиқӣ ва ай видеои и бародар шумо хитонда иқак кам боша, як чи гирифтам медонам. Ай видеои ма хитонда чи намегӯяд, не ки ай видеои бародар хитона чи мегирем. Дар зери видео дар описания ссылка инстаграмаш мешава, медроем подписаться мекунем ва айнои ма як дона комментарий монем. Мали, раҳмат. Многие из вас здесь увидели точку, черную точку, но мало кто заметил большой белый лист. Также мы судим о человеке о его недостатках, как эта черная точка, забывая о его достоинствах, как это белый лист. аз паси тамоку сигор давоми ҳар 6 сония аз олам як инсон вафот мекунад. тамоку на танҳо шуморо нобуд месозад, балки ояндаи шуморо нест. О боже. Спасибо, что не такой. Я извиняюсь, можно задать вопрос? Да. Я заметил, что когда люди проходят мимо тебя, они пугаются, а ты все равно улыбаешься. Почему? Понимаете, я улыбаюсь, потому что, глядя на меня, они вспоминают Бога. ма акай беҳрӯзҷон худое ки ҷони мо дар дасти ӯст дар ҳаққи шуморам низ иҷа миннат намекунем мо дар гардани мо чиз фарз мона ки шаво бихезум гум парвардигоро хоҳарчаки ма ки мояки сараш веча худоё тавфиқш буде дар сарак шурумол куна пага ҷаннатш будуро
سفیان ثوری میگه در حق خودتون فقط گریه نکنین، در حق بهروز هم دعا کنین که خدا هدایتش کنه، الله و الحدیث داخل میشه. در حق شیخ تاجیک دعا کنین، در حق برادرمون رستم جان دعا کنین که ویدیو کنه که طبق والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف. در یک چیزی باشه که مردم برای این یک دعوت کنه. ما والله قسم اکی بهروز جان قسم خوردن خوب نیست. ای قلبای ما آگاه، الله فقط خودش آگاه ہے. همچون البته بهترین البته وقتی که میگه انسان سخنی حقش نگه اوه ولی خداوند همینچونه گفته کاری ما حرامه، هیچ که نمیتونه ما بگه که فکر کتی که ای تو میشه نه که طولی میشه وقتش. با خداوند قسم اگر بعد همه سخن‌ها با همه غوغا شود و با پسنه هم دیگه شود ما شیطان یه پسنی اینجا سوال جواب پسنی هم و تونکو خداوند چه خیلی شیشتگی حقای بهروز همون کسرات کدام هرگز وقتی که میبینم نه امید جانو گفت که من در چهره اکبر میبینم، مقصد در چهره تون باید مشاهده چهره چی گفتیم مشاهده میکنیم. در چهرهش من انسان رو نمیبینم، یعنی که شیطان در چهره رو نگاه داره. نه نگاه کنم من برای سبب نه اوزی بسته رفته که در او دنیا وای دختر بهی شبینه اون شاید ما دعا میکنیم خدا بیدرش که صدا اوزی همه آدم حدیث نقل کرد. سخن همه امیجان قبول نکردم همیره. قبول نکردم سخن امیجانم. ما امیجان خودم اکی بهروز جان الحمدلله انا وقتی که قصه ما را گوش کرده بودم قصه کرده بودم خوشرو میشناسم. اکی حاجت به بیان نیست، پدرش دمو قصه کرد خوبیش بیان نمیکنم. همین مردم حضرت امام غزالی را میگه بچه‌ام احتیاط باش که علم از در رویت با هزاران علم و فضل طعنه ها سازند که مفلس از پی اینان آمده است. فاسقی از در آید با هزاران جبر و ظلم، خانه آراین کیو از پیش سلطان آمده است. فقط بدی یک هستن نمیگیم در نوع همه وقت شما گفته که رادیو آزادی فقط بدی را گرفته. شما ما آخی همین بسته همین شما میگه فدا میزنه بچه‌ها جنبست بکنیم. بسته آخی مردم میخرید قبول کرده ویدیو شما مقصد عدیل پاک بود. روز ما یگان سوال جواب عاطفه نفهمیدم. ما قبول کردم با خدا. ما ما آرام ما گفته نه قبول کردم. پروستا کو مردم فهمیدن گفتن مردم کور نکرد. ما فهمیدم مقصد ای همه توبه میگن توبه بزرگترین توبه نصیحه نصوحا ما که عادی کردم میگم مرده که کفن دز بود کفن میدزدید ای مرده و یک کفنی را عادی کوتاه کردم که از یک روز قبر میکشه که زنی جوانه قطعی همون زن زینا میکنه در حضرت محمد صلی الله علیه و آله. این درباره اسرائیل ما عروف فهمیدم قبول گپ تو 100% просто акаҷон мо ҳама қадар хоҳиш дорем ки мақсад дар видеотон бисёр дар бораи ободии ватан гуфтагем, бисёр ободии ватан мақсад дар бораи ин он мо ҳам дар фикри ҳами тинҷию суботу ободии ватанем. اگر گوش کرده باشید بایدم در برای وطنه مقصد نه مقصد صورت های همون باید موندگیه الان که شما گفتن که کاور مقصد اوجه من شما دکو عموما پریتنزی هم ندارم یگان گپ هم ندارم اگر فاراتون از با بعد همجا میخیزم اوجون تا میبرم با فاراتون تا خورات نمیبرم. زنده باشی برادر وابشین ما همه دا میخوام که دل نیتش چخیره که من دل نیتی خود نمیدونم که میخوام دل نیتی همه تازه و پاکیزه باشه. با خدا ما بیرون اکی دادوای هم کنم اگر چیم بگو مردم را شون بینم ما بگذارم بیرون زایران خود من چخیلی هستم نشان بدم اما قایم ما دادران ما دا بد نیستم ما همی قایم نه که آدمایی که در پیش کامرا یا نمود خشرو ملایم سخن میکنن درن یو بدرویکوا که در لابیرینت گناههای او دیگه نمیبروی بیرون برادر. بگذار همین چند قای هستن لیتسیمر نشین چند قای هستن هم خختان نشان بتین رحمت کلام ما بخون نفهمیدم آباد باشیم.
мехом ки амун видеоира мекунӣ ку мисол мешинӣ мекунӣ ку ба худо ман кайф кардам немҳозирам гап зади ку ҳамун гуфтагиҳои та ки ман шаб пашми танам хези сӯ амма чизи гуфти ҳамун гуфтагӣ чи мехом намеша ки амиранги ами рустам чақчақ гапча тинам як барнома ташкил кинем 4 камера медодиям ки тадам метияна кажон мақсад ана иҷа биёю фарод ки даъват кина бародарон биён чӣ мена биён ин инҷа бишта бо одамои аҳли илм биён насиҳат кина меша не ин ки не ман ино миём ака ман ҳар барнома миём ҳадис буда ҳамин чиза ташкил ин беҳтарин кора من برنامه در اینترنت هم گاز نگیم که روزهای نزدیک آزمون قاریو میشود مادا اکا من میخوام این مرد گپ زنم من گوش کنم در اگه مسجد اکا مؤذن باشی بای باشی من برم مسجد کی تعمیر روز جمعه موعظه کنیم من برم تا گوش کنم میرم این بعد ولی که خیلی خطیبی نمیشه الا من میخوام که تدعن این برنامه به اخلاق جوانی اکا تمام استعداد داره این نمیجا بشین ما ترا دیگه چی فکر کردیم موز نجدا نه کی موزی تو گپ زدی تا حقیقت گپ زدی آدمی که حقیقت گپ میزنه نمیجمع اکا روز حقیقت این خلاکی نه марам ҳам гудакӣ мегуфтам ки мақсад ҳамин структураи ҳароме ки ҳисоб мекунем ман худо медонам ман амакома отоам бигем дар клуб осум ачи цохтаистан ман репхонистам семяни безуродов уроди семямон маям ман ин чиза медонам ман 100% ман медонам корм хатоа корма ман ба хубӣ медонам ман кӯшиш мекунам агар в курси набошӣ ман бисёр бародарои аҳли реп хушанда ҳама чиза кайф тёлки тамисусе бародар ай ҳамин сабаб биен як кор кунем умед дам дахл дора биен ҳамин насиҳат кунем як касигара премер наёрем мешава ку насиҳат кунем просто акай беҳуҷон ҳамин умедҷонро гуфтум мегӯм ку мақсад умеда ҳоли мардум як шахсияте мешиносанд ҳамин яке ай нишонаҳои муъмин ма пуштишане баъд аки беҳуҷон қадр манзалат фақат инсон ба хотири тақво шад вақте ки аллоҳ мега ки тақвои ту бисёр шуд қадри ту дар пеши ман болояй шояд ки ман дар якум зина бошам умедҷон дар шашум зина аз сабаби чи аз сабабе ки не масъала шояд шумо дар зинаҳои хеле боло бошин вақте ки якум бор қатъи умед шинос шудам якай рустамҷон якай ҷамолиддинҷон ва дигар бародаро ва тамошобинони иззатманд падараш қади ҳамсоҳбат шудем умедҷон берун ромад گفت که قریه چی بگم گفت همین بچه هم نسبتی پسرم گفتم حالی تقویجم گفت همین قشیدم گفت در همین مدتی همین قوام برم شاید که برادرها از سبب امام قرصک بزنن همین قشیدم گفت امید در پیش ما پا دراز کردگی نیست قریجم یک نشانه های چیه احترام پدر و مادر یک نشانه های این امیدجان میگه مقصد خیز این کنکورس کرد شما بگینش که امید در کمیتر میگه در چی میگه که شیطان دشنام کردن ای من خودم اکی بیروجان الحمدلله توجیه که خودم بشناسم پدر میگه بچه‌ام زینهار قتل مورچه را برای خودت حرام بدون آزار مورچه را برای خودت حرام بدون زیرا که پیغمبر انک لعلی خلق عظیم در سوره نون الله میگه ای پیغمبر تو داروی اخلاق نکویی هستی رسول الله چنان صحبت میکردن که کافران خیلی گوش میکردن میگه والله دین محمد حقه ای محمد بگو کلمه را عرضه که من مسلمان میشم با یک کامپیوتر پیش اکی رستم جان کامپیوتر قدیم گفتن که بچه‌ام اوبال نمیکردی آیت قرآن بگو خود تا بدارون چی تو کیت که اصوبار باز در کوهستان هم خیلی گپایی اوبال میگن اون میگاتا سه بار میگن و چکش میگن از این گپا نیست اوبال انا ما برای کامرا میگن که تنی ساورمنی تی خیلی ما هم خیلی ساورمنیگی میترسیم ما هم خیلی قشلاقی میبریم اوبال هم میدونیم گپتون 100% ما برای همیش ما هم پیشنهاد گفتم میکنم که همین نصیحت پند بگیم حدیثا را بگیم یک کس مثال نیاره که چون که ایرو میدونستگی ما بگیم یا ایزای مومن دیگه حرامه ایزای مومن حرامه همین اگر عمر چیکار کردگی که من نخته یکم برده زن نخدو یا جنباز کنیم بابا اکا جنباز کنیم من ویدیو هم بکش من همین اکا دم میخوام اکا تی این مثلا مردا در براد گازات بخلومت نزد مثلا بچه‌ای که خوب بیازی ختم خوش معامله تو در همین اینترنت چی گفت کردگی که ترا باروی بعد معرفی میکنن این اکا خودش دوست گفت بخلو گپی حقه اکا من یکم برام دیدی بلوگر بای بلوگر زد مقصد نه اکا تو چی گناه کردی من اکا میخوام فهم اکا شاخی درختیم پر از میوه توحید
هر رنگ و ذره سنگ زند آر نداره. میگه که یا عمر دین احمدی را پیشه که کردی هر کس سنگ میزند التماس عمر جان دین محمدی را پیشه گرفتی حتما با اخلاص و با محبت و با شوق بعد دست بگی سنگ زدن قبولش نکنی. او شما را نمیزنم که اکا جان من پروسه ی اکا را میخوام که چی کم بودی کدگی بله بچه ها هزار آمد بعد کنه محکم شده خب بیو خب همین گفته که برادرم روی الله در گرفت سنگ میزنن قسم به ذات تو که نمیدونم از چه سبب برای بعد میبینم از روزی که من در اینترنت برآمدگیم همون روز هم مثلا یا هفته ناز میبینم یا هفته سیوم میکنم یا ویدیو خوب میکنم وای میکنم نمیدونم سبب در چی باشه با سبب این است که در حق تهمت میکنن دیگه بلوگرها هر گپی نوجو را گپ میزنن مردم باور میکنن همین سبب مرا چون ببینم من برنامه را جنباز که همه کی صاحب بیا چینیم چشید همه کی صاحب بیا ابرو همه جیت کشید در برایش یک گپ میگن در برایش یک موضوع میکنن موضوع میشه تما میشه یا وقت شیخ تما بود یا وقت فیروزه تما بود از امید تما از عبدالرزاق تما مقصد در برای تما مقصد همه این قوری را که ما دیگه مقصد چه نمیگم برای کامل شخصی داشته میکنن نه که مقصد آدمایی که در اینترنت میشینن پرسموت رای برنامه زور بود رستم جان قاری جان رحمت برنامه چک گپ چپ بود خیرت چک گپ نزد از در کامنتر همه میرسه شیخ من سوالو داشتم من پیش درو خیلی سوال تو برنامه بود نشد سوال تو من در که شیخ کامتر اقرار میکنم بهترین چی با ترام اقرار میکنم نه کی ما میگم کی اقرار نکه این میوز یک از متصاب کارکام گفتم خیلی نگو آدم بشینی صحبت کنی میدونی کیه چیه خفوش گپ نزن برای برادرایی که حقارت میکنن در نوار میگم برادرای عزیز رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که الکلمه طیبه صدقه الکلمه طیبه صدقه کلمه نیک خود صدقه نه کی شیخ حقارت کنه نه ایران نه امیجون نه کی بهروجون هیچ کاره کسی که اگر مسلمانای التماس میکنیم که مسلمانی خودتون رعایت کنید چه که در کدام دولت نداره قانوناش رعایت میکنه اسلام ما هم برای خودش قانون داره رکن داره وقتی که میگی که من مسلمانم لا اله الا الله این خالی نکمش که یکی اسپارتو یکی اسبا بغلط زمین مستحکم بقب که تو یک نفر وقتی که تو میبینه قطعا بگه شرعی مسلمانه خداوند یاد کنی کامیرا بود بینندگان گرامی برنامه چخچخ گپ چپ بود با شما بودن اکر قوری امید این رستم کل شیخ توجیک بابشین سلامت باشین پاتون بخدا رحمت کلام یست که خب ماجا خیر خوش کسان برنامه عجیب گذشت با فکر راست میگه برادرو راست میگه گپش سوزا گپش راسته مقصد همین آناتیسا کاتی تنیسی رستم رکلام میکنه برادرو آناتیس اوای چشمای نه صدا امید کمری رو بکدن برادرو همه ایسا طرف خوبی شبین لبا ایسا طرف خوبی شبینه با احساسات دادن هاشین سلامت باشین زنده باشین پاهاتون بخدا اینا برنامه ما را چیزش ضروره کی بعد برنامه کدام میگه که برنامه رستم جنگاندوزی انمی برنامه را ببینید میفهمین که آدمی که حق گپ میزنه آدم پراوی نگپ میزنه هیچ وقت جنگ نمیشه بهترینه یا نسخوری امید جان خوش آمدی برات سلام برنامه بخیر گذشتگی است اوه بچه همتون در زور آمد خیر رستم همون گفت پاتشو